Iran yabyutse yivuga imyato ivuga yuko yibasiye ibikorwa remezo bya gisirikare n'ibindi bikorwa bitandukanye birimo nk'ikigo cya radari n'ahari ibikorwa by'igisirikare cya Israel ndetse n'ibibuga by'indege mu bitero byo mu ijoro ryo kuwa gatandatu nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru bya leta bikaza gusubirwamo n'igisirikare cy'impinduramatwara cya Iran. Press TV yavuze yuko igisirikare cy'impinduramatwara cyakoresheje misile ndetse na drone nyinshi zari zigiye kwibasira intego zirimo inganda za gisirikare, ibikorwa remezo bya gisirikare n'ibindi Israel ishobora gukoresha mu guhungabanya umutekano wa Iran. Inyandiko nyinshi mu bitangazamakuru zavuze yuko ibitero bya Iran byashyize hasi indege y'abanyamerika y'ubwoko bwa MQ-9 ndetse ngo banarashe drone nyinshi z'abanyamerika zarimo zikora ubutasi mu kirere. Ikindi bavuze nuko barashe ku ndege ya F-16 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byose muri ibitero Iran yagabye kuri Israel mu masaha y'ijoro kuwa gatandatu. Igisirikare cy'impinduramatwara cyo muri Iran cyavuze yuko cyanagabye igitero gikaze ku kigo cy'ikoranabuhanga cya electronic warfare n'icya radari bifitanye isano na systeme ya Elta. Icyo kigo kiri Haifa. Bagabye kandi ibitero bikaze ku bubiko bwa lisansi muri ku kibuga cy'indege cyitiriwe Ben Gurion nicyo kinini muri Israel. Ibinyamakuru bya leta yo muri Iran byanavuze yuko hatangijwe umuvumba mushya warimo misile karabutaka zarashwe mu majyepfo ya Israel, mu gihe igisirikare cya Israel cyo cyavuze yuko cyabonye icyo gitero ngo cyari kigamije gushwanyaguza ako gace, ariko Israel ivuga yuko ngo nta bintu byinshi byangiritse kubera yuko ubuduha cyangwa se sirene byatangiye kumvikana hakiri kare, by'umwihariko mu bice bya Dimona. Abayobozi ba Israel bavuze yuko sirene cyangwa se ubuduha bwumvikanye mu mijyi myinshi y'amajyaruguru, urugero nko muri Metula nyuma y'uko harashwe rokete zaturukaga muri Liban. Hezbollah nayo yaje gutangaza yuko yakoze ibindi bitero byibasiye ingabo za Israel mu gace ka Malikia. Muri ibi bitero biheruka muri aka gace ka Malikia, Israel yavuze yuko umuntu umwe yahasize ubuzima, abandi benshi barakomereka, gusa ntibatanze imyirondoro. Ibisasu bimwe birahinguranya ikirere biva muri Iran, ibindi bigacunshumuka mu majyaruguru byinjira mu midugudu ya Israel bije gusenya ibikorwa remezo. Nk'ubwo ibyo bitero bya Iran byabaga, n'umutwe wa Hezbollah urwanira muri Liban nawo urimo uvuga yuko wagabye uruhererekane rw'ibitero ku ngabo za Israel mu majyepfo ya Liban, birimo kurasa ku mutwe w'ingabo zifite ibinyabiziga by'intambara cyangwa se armored unity. Hezbollah yavuze yuko yakoresheje ibisasu by'imbunda ziteretse ku butaka artillery. Bavuga yuko kandi bangije ibikorwa remezo byinshi by'ingabo za Israel mu mujyi wa Deir Syrian. Hezbollah yanavuze yuko yarashe misile ishinzwe guhanura indege bashaka gushyira hasi kajugujugu ya Israel yari hejuru y'umupaka w'umujyi wabo wa Adese, byatumye kajugujugu nyinshi za Israel zisubira inyuma, ndetse Hezbollah ivuga yuko yanibasiye itsinda ry'ingabo za Israel zari ziteraniye mu kigo cya Al Malikia ikoresheje n'ubundi misile. Ibi bitero bya Hezbollah biri kwibasira cyane agace k'amajyaruguru ya Israel. No muri iki gitondo cyo ku cyumweru, igisirikare cya Israel cyabyutse kivuga yuko cyahanganye na misile zari ziturutse muri Iran, kandi ko systeme zayo zishinzwe kurinda ikirere zatahuye ibi bitero hakiri kare bibizimiriza hirya bitarinjira mu kirere cya Israel. Cyakora ntabwo ari zose bahagaritse. Misile za Iran zatumye sirene zumvikana hirya no hino, urugero nko mu karere ka Negev kari mu majyepfo ya Israel. Aha hari n'uruganda rukora ingufu za nucleaire rwa Dimona. Ahandi humvikanye ubuduha bwinshi n'ibisasu byahaje nyuma ni mu midugudu y'abanya Israel ikikije agace ka Gaza. Icyarimwe misile za Iran zanyuranyuranagamo n'iza Hezbollah nayo yagabaga ibitero bikaze bya rokete mu majyaruguru. Televiziyo yitwa Channel 12 yo muri Israel yatangaje yuko ubuduha bwinshi bwumvikanye mu karere ka Galileya, akandi gace gashya karashweho uyu munsi. Galileya iri mu majyaruguru ya Israel. Ibitero bya Hezbollah nabyo byageze ahangaha i Galileya. Televiziyo ya Channel 12 yanavuze yuko nanone misile za Iran nazo zakubise amajyepfo ya Israel zisa n'izunganira drone ndetse na rocket zo muri Hezbollah, byose byaje bigamije guhungabanya ubwirinzi bw'ikirere cya Israel. Imirwano muri aka karere akomeje gukaza umurego kuva Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangira ibitero bihuriweho byagabwe ku 28 y'ukwezi kwa kabiri. Byabaye kimwe mu bitero bikaze cyane by'ubukana byagabwe muri Iran. Ibyo bitero uyu munsi bimaze guhitana abantu bagera ku 340, utabarema abayobozi bakuru ba Iran barimo n'umuyobozi mukuru w'ikirenga Ali Khamenei. Ubutegetsi bwa Tehran
bwahise butangira kwihimura kuri ibyo bitero. Bwakoreshaga drone nyinshi na misile byinshi. Ibyinshi byibasiye Israel, ibindi bijya muri Yordania na Iraq n'ibindi bihugu byo mu karere mu kigobe cya Gulf. Ibyo byose ni ibicumbikiye ibirindiro bya gisirikare by'Abanyamerika, byateje impfu n'isenyuka ry'ibikorwa remezo, ndetse bihungabanya isoko mpuzamahanga rya peteroli, ingendo z'indege mu kirere n'ibindi. Cyakora igisirikare cya Israel nacyo cyavuze yuko nubwo kiri kugabwaho ibitero, ariko nacyo gikomeje kugaba ibitero byinshi muri Libani. Cyemeza yuko cyagabye ibitero mu majyepfo y'icyo gihugu cya Libani mu masaha yakurikiye kuraswa. Mu itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Israel, bati mu ijoro ryakeye igisirikare cyacu cyagabye ibitero bikaze ku ntego nyinshi hakoreshejwe indege ntoya n'amato mu bice byinshi mu majyepfo ya Libani. Igisirikare cya Israel cyakomeje kigira kiti, kuri ubu ngubu Israel Defense Force iracyakomeza kugaba ibitero ku bikorwa remezo by'abaterabwoba bo muri Hezbollah hirya no hino muri Libani. Umuvugizi w'igisirikare cya Israel ukoresha ururimi rw'icyarabu nawe yasohoye irindi tangazo ririmo imbuzi, abwira abaturage ko bagomba kwimuka. Asaba abaturage bari mu majyepfo ya Libani kwimuka vuba na bwangu, bimukira mu majyaruguru y'umugezi wa Zarlani. Aho ngaho bagomba kwimuka ngo ni mu ndiri y'abaterabwoba ba Hezbollah hagiye gushumikwa hatwikwe mu masaha makeya. Nyuma yaho ikigo cy'igihugu gishinzwe amakuru muri Libani cyari cyatangaje yuko habaye uruhererekane rw'ibitero bya Israel ku mijyi itandukanye mu majyepfo y'igihugu. Noneho nk'aho ibyo bidahagije, hari abandi bagabaga ibitero baturutse mu burasirazuba. Umutwe w'Abahuti nawo watangaje yuko wagabye umuvumba w'ibitero bikaze byavuye muri Yemen bigiye gusambura Israel. Nta kabuza intambara y'uruvangitirane yatangijwe kuri Israel. Umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba z'Abahuti Yahya Saree yatangaje yuko umutwe avugira wagabye ibitero bikomeye cyane bijya misile ku gihugu cya Israel biba mu ijoro ryo kwa 28 rishyira kwa 29 y'ukwezi kwa 3 na 2026. Nk'uko uyu muvugizi abitangaza, Abahuti barashe misile balistike enye n'izindi misile nyinshi atavuze umubare, ngo bari bagamije gusenya no kwibasira ibice by'amajyepfo ya Israel biri mu turere twegereye Eilat n'ahandi hafatwa nk'ingenzi cyane mu rwego rwa gisirikare. Ingabo za Israel zatangaje yuko muri izo misile zose 3 zahagaritswe n'ubwirinzi bw'ikirere Air Defense System, cyakora imwe igera ku butaka. Izo ni balistike. Iyaguye ku butaka yaguye hafi y'ahantu yari yoherejwe, ntiyagera ku ntego neza. Gusa aho yaguye ngo nta baturage bahatuye nk'uko bitangazwa n'ingabo za Israel. Amakuru yibanze agaragaza yuko nta bantu bapfuye muri ibyo bitero by'Abahuti, gusa byavuzwe yuko ngo hari ibyangiritse bikeya, cyane cyane mu bikorwa remezo by'amajyepfo ya Israel. Abahuti bavuga yuko ibitero byabo byari bigamije ibigo bya gisirikare muri Israel, kimwe no gutanga ubutumwa bwo gushyigikira abasangirangendo bafatanije barimo n'imitwe ikorana bya hafi na Iran nka Hezbollah ndetse n'ubutegetsi bwa Iran. Umuvugizi Yahya Saree yanongeyeho yuko bagomba gukomeza ibitero nk'ibi ngibi mu gihe ibikorwa remezo bya Israel biri muri ako karere birimo bikoreshwa mu kugaba ibitero ku baturanyi. Abasesenguzi mpuzamahanga bavuga yuko icyo gitero cy'Abahuti nubwo cyahagaritswe, ngo kigaragaza uburyo intambara iri muri aka karere ishobora kurushaho gukaza umurego, aho indi mitwe itandukanye igiye gutangira kugaba ibitero ku mugaragaro kuri Israel, kubera ko urugero nk'Abahuti bari bamaze ukwezi bataragaba igitero na kimwe kuri Israel, none ubu babitangiye. Muri izi mpera z'icyumweru ntabwo byari ibintu bisanzwe muri Israel. Ni umunsi utari usanzwe wari wuzuye ubwoba muri Israel. Ku ya 28 y'ukwezi kwa 3, ubwo ni ku wa 6, igihugu cyahuye n'ibitero byavaga imihanda yose nibura mu byerekezo bitatu icyarimwe. Iran yoherezaga ibitero ukwayo, umutwe wa Hezbollah ubarizwa muri Libani wohereza ukwawo, umutwe w'inyeshyamba z'Abahuti muri Yemen nawo usukiranye ibindi. Amakuru aturuka ku gisirikare avuga yuko mu gitondo cyo ku cyumweru nabwo ubuduha bwabyutse busakuza bwumvikana mu bice byinshi by'igihugu. Abaturage benshi bahungira mu byumba byabugenewe byo kwishamo cyangwa se ubuvumo. Iran yanavuze yuko yateye misile balistike nyinshi muri iki gitondo cyo ku cyumweru. Imwe muri izo ngizo yaguye i Tel Aviv rwagati mu murwa mukuru, yahitanye umuntu umwe, ikomeretsa abandi bantu babiri nk'uko byatangajwe. Mu masaha yakurikiyeho nabwo Hezbollah atangaje yuko intambara yayo yagukiye mu majyaruguru ya Israel, aho barashe rokete nyinshi ndetse na drone bigamije ibice birimo ibirindiro bya gisirikare
byatumye ibikorwa bya buri munsi bihagarara mu mijyi y'amajyaruguru ya Isirayeli. Abaturage baguma mu bwihisho kugera igihe biza gutangarizwa. Kuwa gatandatu nyuma ya saa sita, umutwe w'abahutu wo muri Yemen watangaje ku mugaragaro kuri televiziyo yabo ko binjiye ku mugaragaro mu ntambara Iran ihanganyemo n'abanzi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Isirayeli. Abahuti bavuga yuko bazabanza kwibasira cyane ibice by'amajyepfo nk'uko babikoze n'ubundi bagaba ibitero muri Eilat. Abasesenguzi bagaragaza yuko ibi bisobanura ko Isirayeli igomba kwisanga mu ntambara y'impande zombi kandi icyarimwe. Intambara gushobora gutuma Isirayeli ihinduka igihugu cy'umusaka mu gihe yaramba. Cyakora nanone abandi bakavuga yuko Isirayeli ishobora kuzakoresha imbaraga z'umurengera abantu batigeze batekereza mu gusenya iyo mitwe y'iterabwoba nk'uko iyita ndetse no gusambura ubutegetsi bwa Iran. Cyakora muri ibi bitero bibanza byo mu mpera z'icyumweru byanditswe yuko ubwirinzi bwa Isirayeli bwakoze umurimo w'igitangaza ku buryo bwabashije guhagarika byinshi mu bitero bya misile na rokete byari byoherejwe mu kirere. Hari umunyamakuru wo muri Isirayeli uwumvikanye avuga yuko ngo impera z'icyumweru guhera kuwa gatandatu ari iminsi y'amakuba n'ubwoba ku baturage bose ba Isirayeli. Umunyamakuru ati turakomeza gukurikirana buri kintu cyose kiri ahangaha, ariko mu by'ukuri akarere kari mu bwoba. Abahuti kandi bagabye ibitero bikaze i Beersheba naho ni hafi ya Eilat. Impamvu abahuti bagabye ibitero bya balistike ku birindiro bya gisirikare nuko ari ahantu hafatwa nk'ingenzi cyane Isirayeli yakoresha irasa ibindi bitero muri Yemen. Ingabo za Israel zavuze yuko zizategurira ibitero muri aka gace kugira ngo basubize inyuma ibitero by'umutwe w'abahuti. N'ubwa mbere umutwe w'abahuti wo muri Yemen ugabye ibitero kuri Isirayeli nyuma y'ukwezi gushize Amerika na Israel bagaba ibitero kuri Iran nayo igerageza gusubiza. Umutwe w'abahuti ufite ubutegetsi bw'abantu benshi mu majyaruguru ya Yemen binjira mu mirwano. Bavuze yuko bazajya bakoresha umuvumba wa drone nyinshi cyane ndetse na misile zirasa ku ntego yo mu ntera igereranyije kugira ngo bahangane n'ubutegetsi bwa Israel. Abahuti bavuga yuko bwakoze jenoside ikomeye cyane muri Gaza ndetse ko bwatangiye no kwica intumwa z'Imana muri Iran. Umutwe w'abahuti ntabwo wari warigeze winjira mu mirwano kugera uyu munsi, bitandukanye nuko byari bimeze mu ntambara ya Israel yishemo abaturage benshi muri Gaza ubwo Israel yumvaga ibitero by'abahuti ku nyanja ikorwamo ubucuruzi ku nyanja itukura. Ibi bitero by'abahuti mu gihe gito byamaze byabangamiye ubucuruzi bukomeye cyane bwo mu nyanja, kugera kuri miliyari imwe y'amadolari yahombeye muri ubwo bucuruzi. Kwinjira mu ntambara kw'abahuti ngo ni ibintu byari byitezwe cyane cyane mu gihe Iran yari itangiye urugamba rwo gucunga umuhora wa Hormuz, ahantu hafite akamaro ku bucuruzi mu karere no ku isi muri rusange, kubera 20% by'ibitoro bya peteroli y'isi yose binyura muri aka gace. Abahuti kandi ikibahagurukije ngo ni ukongera guhungabanya ubwikorezi bwo mu nyanja itukura kugira ngo bahagarike ingendo z'abanyaburayi zinjira mu gace ka Al-Mandeb. Youssef Malwi, umunyamakuru wa Al Jazeera ukorera Isana, avuga yuko ahangaha Al-Mandeb ari ahantu h'ingenzi cyane kuri uyu mutwe kandi ko intambara z'aka gace arizo zituma abahuti bahinduka abantu batinyitse cyane muri iyi ntambara. Intambara zo muri ibi bice zifite ingaruka zikomeye cyane ku basivili, byatumye imiryango myinshi ihunga, ibikorwa remezo byinshi byarangiritse birimo amashuri, amavuriro, kandi byateye ibibazo by'ubukungu bikomeye cyane n'ubu birakiyongera. Ibitero by'umutwe w'abahuti byaje bikurikira amagambo atangajwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Marco Rubio, wavuze yuko Amerika yiteze kurangiza ibikorwa byabo bya gisirikare mu gihugu cya Iran mu gihe cy'ibyumweru bike cyane biri imbere. Avuga yuko bizasaba ibyumweru kuruta kuba byaba amezi. Ingabo z'abanyamerika zirimo ziratekereza yuko zishobora gukoresha intambara yo mu mazi kugira ngo babohore umuhora wa Hormuz batangire no gusenya imitwe yo mu mazi irimo n'abahuti. Bwana Rubio avuga yuko ibikorwa bya gisirikare by'abanyamerika muri Iran byitezwe kurangira mu minsi iri imbere. Avuga yuko ngo ari ibintu byatwara igihe gitoya utabarira mu mezi. Yavuze kandi yuko Amerika izarangiza ibi bitero bitabaye ngombwa ko yagurutsa ingabo zirwanira ku butaka ngo abarizo zirangiza intambara yo muri Iran no mu karere. Uko Rubio yabivugaga bisa naho hari ibiganiro bihari hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran cyangwa se na Israel. Mu by'ukuri nta bimenyetso n'imwe bigaragara by'ibiganiro byabiri hagati ya Amerika na Iran. Impande zombi zikomeje ibikorwa bya gisirikare ku mbuga y'urugamba. Amerika yavuze yuko ifashe iminsi yindi 10 yo kubihagaritse kugaba ibitero kuri Iran, ariko Israel yo ntabwo yabihagaritse. Byatumye rero Iran ikomeza gahunda yayo yo gutera muri Isirayeli
ndetse no ku bikorwa remezo by'abanyamerika mu karere. Iran kandi yavuze yuko nta gahunda ifite yo kujya mu biganiro ibyo ari byo byose na Israel cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Haravugwa ibiganiro, ariko mu gihe cy'amasaha 24 ashize nta segonda na rimwe ryigeze ribaho hagati ya Israel na Iran batorerezanya ibitero bikaze byajyaga gusambura uruhande rumwe. Israel nayo yagabye ibitero bikaze cyane muri Iran. Igisirikare cy'impinduramatwara cyavuze yuko ibitero bya Israel i Tehran byahitanye abantu 5, abandi benshi bagakomereka. Ibyo bitero ngo byanahungabanije inyubako za kaminuza y'ubumenyi n'ikoranabuhanga muri Tehran, ibyatumye Iran ivuga yuko ibitero bya Israel muri icyo gihugu biri mu bugome kubera ko ibyinshi byibasira ibikorwa remezo bya gisivili. Minisiteri y'ubuzima ya Iran ivuga yuko abantu 1937 bamaze guhitanwa n'iyi ntambara, barimo abana 230. Ikigo gishinzwe ubutabazi muri Iran kivuga yuko ibitero by'abanyamerika byangije inyubako zirenga 93,000 z'abasivili. Umunyamakuru Mohammed Vale uri i Tehran bavuga yuko abasivili aribo bagizweho ingaruka nyinshi cyane n'iyi ntambara kurusha n'ibikorwa remezo bya gisirikare. Mu gihe intambara ikomeje gukwirakwira muri aka karere, abahanga basanga Israel irimo ishyira imbaraga nyinshi muri Libani ahari umutwe wa Hezbollah, izindi imbaraga ikazishyira muri Yemen ahari umutwe w'Abahuti. Ahangaha muri Libani hamaze gupfa abantu 1,189 kuva intambara yatangira ku itariki 2 y'ukwezi kwa gatatu. Iyi mibare y'abapfuye irimo irongera cyane mu gihe ingabo za Israel zikomeje kugaba ibitero mu mijyi irimo ibirindiro bya Hezbollah. Israel ivuga yuko mbere yo kugaba ibitero ibanza gutanga amatangazo ngo abasivili bahunge. Gusa umubare w'abantu barenga 1,100 w'abasivili bapfuye ugaragaza yuko Israel mu kugaba ibitero aha muri Libani nta kwigengesera kuba guhari. Turabashimiye cyane, nimugire ibihe byiza, ibiganiro byacu birakomeza. Imboni TV, imboni ya rubanda.